Untuk anda yang nak cari lampu LED yang agak besar dan boleh deliver kerja, kalau in case you tak ada lah lampu besar kan, you tak ada lampu besar tapi you nak lampu yang just nice untuk you buat kerja, sama ada untuk you jadikan key light ataupun you nak jadikan background light, at least maksudnya dengan dia punya size tu, ada setengah, sebab setengah lampu LED bila kita salah beli, dia kecil sangat. Dia tak mampu nak orang kata mencerahkan kita punya apa body kat atas. So saya nak share dengan you review salah satu lighting LED light yang saya dah pakai lama sebenarnya. Dah lama 3 tahun lah kot. So ini ada Godox LED P260C. Okay. So ini ada you boleh jadikan portable juga. So you kena beli dia punya bateri lah. Okay, kenapa saya beli ni? Sebab saya biasanya buat video juga di malam. Malam. So malam kadang pukul 12 malam. So jadi kita tak ada lighting yang baik lah dekat rumah. Kalau harap pada lampu ceiling memang tak okey lah kan. So jadi antara lampu lighting yang terawal saya beli sikit-sikit, saya tak beli terlalu banyak kan. So semua orang bermula daripada tak ada lampu. Dan semua orang bermula daripada lampu yang orang kata kecil-kecil lah. Sebelum tu saya mula dengan lampu yang softbox tu tapi dia ada mentol. Tapi kita tak boleh nak control. Okay, so jadi ini adalah lampu yang pada saya sangat reliable lah untuk you guna ataupun you nak bawa ke mana-mana pun boleh, tak ada masalah, as long as you ada plug ataupun you beli dia punya battery pack. Okay, kalau tengok ni belakang ni, okay, dia ada kita tengok belakang ni dia ada monitor lah, berapa Kelvin, berapa light tu. Lepas tu dia ada standard lah, ini Godox punya produk kan. So remote dia pun kadang saya tukar-tukar. Dia boleh tukar-tukar as long as you pilih channel yang betul lah. Okay, lepas tu dia boleh control lah dia punya intensity lighting tu kan. So okay, so boleh try lah kalau you nak orang kata yang simple. Kadang kalau beli yang softbox yang besar tu, dia memang jadi masalah. Jadi masalah sebab besar, perlukan ruang yang besar. Tapi kalau kita ada macam LED light macam ni, tapi kena cukup terang lah, supaya dia boleh buat kerja. Kalau kita beli pun tapi muka tak cukup terang, jadi masalah juga kan. Jadi boleh try tengok Godox LED P260C ni. So dia mungkin boleh jadi satu lampu yang boleh orang kata membantu you lah. You nak buat video anytime, tak ada masalah. Especially you yang ada home studio, tempat untuk set ambil video tu yang kecil. Jadi memang just nice. Saya biasa guna ni untuk bilik saya tak ada lampu tau. Sebab saya rely pada lampu ni je. So jadi saya pakai ni, saya akan pancar dekat atas, so dia boleh terang satu bilik. Boleh juga lah. Tapi dari segi energy consumption tu tak tahulah. Tapi so far dia tak ada significant lah. Okay, so nak tahu lebih lanjut tentang LED P260 Godox ni, boleh klik produk dan you boleh tengok description kat situ macam mana. Terima kasih.